Kaol Meghalaya Karbi Association kala penlong da kalempung ya kendu langjong baro kijat dan Rio Karbi kibaha kajala Meghalaya ya kabala tip kum ke annual conference ya kate kalempung la penlong hau arpau terik ukalalengkot hajar arpau hakasnong saliang kabadang hapapo kajirang constituency ya kate kalempung laju penlong hakasisen sisnam bat kadairu kajingdap kapasapo nyau snam jong kane kalempung kajing temu jong kate kalempung kalong kum benta ban wanra ya kajing ya telilang hapadeng baro kijat ben Rio Karbi kibaha kajala Meghalaya hakani kalempung lawan banesem benta de kinong mi khmat kibana kajirang constituency bat nongpo constituency kibakun thup ya uba Sostinus Sotun UMLA kajirang kum ukongsan uba Mirror Bonds Aim UMLA kanongpo constituency kum usembut kongsan rengkat ki MDC uba Victor Rani bat uba Balajit Rani bat kiwe de kiri rangba kilong kumi lembat ki khun samla Karbi hajar ngut ki Karbi ki ba im basan hapo jang kane kami Meghalaya state jungi but dei bandan ke jeng sotu ka batikna bagi Karbi ki basyong basa hangni kim dei ki bawan napo Karbi amlong ki Karbi hi ki dei ki basyong basa ki bami nangni kum balong ki khasi kum ki balong ki bhoi ki war ki musai ki basa hangni ki dei kita originally kidei kibriu ki badan napo Meghalaya ni kum ka amka ni kwa yaki bakin syong kin sa kin ne hangi bangin ya roy lang ni pentiu lang ya ka imlang sa lang ban kentiu hakilang baro nghiêm đây ban lòng communal nghiêm đây ban syaliang thiên đây kum kinang yalam iha ban kudok dia baro la penkut ya kaneka annual conference kabasok ni ha saliang